kular hakan ikasni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda be ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kray api na kabenda ka neat. Kaladan kajing Shah tu na kibabon Tylli ki Scooty kiba Pynïeng Hakhmat ka Treasury Ophis kabadan halashmier layo ring dor ya kani kajingja ling ba ka CCTV katkum kajing ya thu jeng kitu kiba Shah tu kilay thu bonong tu ulat tu ya baro kitiar kitar kiba thap apo ka Scooty nadu ki raincoat ki pelapisa ki helmet pat kiwi pat kajing don kam kiba kithap hapo ka Scooty shwai kani kaladan ru kajing Shah tu na ka Scooty ka Pynïeng hospital pom kabadan hanong rem hills pada ka jingyo ring dor ling bak CCTV layo i yunong tu ula play ka Scooty bola shimmi kitiar ki bathap hapo ka senduk jong ka Scooty ki brio ki Shah tu ki bapet benya ya ki video ki layo ring dor ling bak CCTV ki lai thu baudai uju ubrio ubale ya kani ka kam kata hospital pom bad Hakhmat Treasury Office bar ki itu na karyam jong u kajing kan rai jong kajing Shah tu hanong ba shelong kam tam e akapur benski mensyai kadika wei na kimat kiba kipai ba ki keren baha menta namar kam don shu kajing singan कपड़ा देखिए ना इतना अच्छा कपड़ा पहना ना जूर ऐसा कपड़ा ये नहीं है हाँ यही है अभी देखिए रिटर्न जाएगा अभी उधर वो कौन है स्वाद है वो टॉयलेट नहीं आया ऐसा है वो निकालने के लिए है अब शायर ये लोग बात एक कुछ अब शायर है तो ये भी ये अंदर सोचती है उसमें मास्टर चाबी रखा है कल रखा है चाबी लगाएगा ये भी लगता है उसका साथी में लगता है मेरा ख्याल से कंडक्टर दिया था हमने ये जिस शकल तो थोड़ा बुरा आया है थोड़ा itu juga dabi kayak skin kelembang itu itu
Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.